Dobro jutro, folk, kje ste? Danes delamo vlog in sicer letimo frizerju. Vi veste, da se šišam prelevedeno žene par let. Skubi mi teži že nekaj časa, da bi rad šel z mano. Skubija je strah. Zakaj je Skubija strah? Boste pa videli zdajle. Čakam Skubija in lekva najdem pred njegovo garažo. Čez 20 minut morava biti v škofi. Ne da nav zaribal tole, no. Ajde, sece. Ja, nič, upam, da vsaj, ne vem, kaj si, da mi bo lepo dec postrigu. Čupanje obrvi. Ne, obrvi. Pa ušesa bomo pulali, nos bomo pulali, pa še šišanje. Evo, dela se vlog zate, končno da spoznate mojega frizerja, Elvedina. Živ sam. Glavurina, ušesa, neposlušna. I ti pa je prevleku iz delavance. Nasunačenje, a ne da smrdi. Kva sem ti rekel, avto kurba? Fump, zjau. Pa tole mu boš zrikto, zjau. Ne bo, no. Star, tiska mi boš ušesa dal, tis bo jeba, no. Ušesa malo bolj bolijo, ka nos, to je to. Dobro, mene je fotor vuko za ušesa, sem to drugače. Ti si navajen. Za nas u šoli, jebo. Pa ključe so nam metal. Preneso krede meta. Ta frizura. Zdaj se kao oni izudi iz druge stone vojne, oni, ja. Frik! Elvedin, dej povej, kje se nahajaš. Škofje lok, striska cona trat. Skratka, Dobar skrit. Kratka, rekel. Dobar skrit. jaz bom čupal mu nos. Jaz. Ne boš Prav zato, ker to rekel. Dej si da, prav zato bom delal. Ful je fascinantno. Človek je drugač velik, ko medžet, prav medved, jamski človek, čupal, ampak v ušesu nič, v nosu nič. Trepalnice take njih. Kje so dlake, kje je moškost? Ej, imam pa vsake tok mi zraste, obrvi dolge v lase, stari. To je 30 plus, to je normalno. Par let nazaj meni tako neki srbiji, sko gledam in tako. Bum! Kdaj si bil na zadnji pri frizerju? Ne, to ne šiša, frizerka. Jaz sem mislil, da on ob menjalnik da glavo, pa malo zavrti. Da sjebe menjalnik, kaj stalo? Kaj najraj delaš v svoji delavanci? Nič. Kaj najraj šraufaš, kaj najraj delaš? Auspuhe delam full rad, sploh tako, če je kaj bolj zahtevanga. Prav, ne vem, 4 nastavki, loputke pa to mi je tako res dober. Pa glavo mi kar dosti obremeni, moram kar razmišljati. Kjero glavo? A če luk ne dela? Ja, sam ta velike nastavke delam, ne moram majhne. Pa v bistvu motore najraj delam, no. To si izvrzeral čisto. A kaj šraufaš kije? Ej, za Kia imam dober servis tam pri nas na Viču, Dinos. Pridejo... Stari kije je zakon. Jaz ne vem, kva je servis. Jaz sam tankam i pelam. Če imaš avto, kjer letik. Pa nov je. Ja. Sam je dober ta minival. To včasih bilo 90-ih ful popularen. Se spomniš minivali, ko so bili? Nije 90, je od kole. Razdeljak te ljubim. Lega. Ne, sam mora to biti tako gor. Ja, tako gor, v strekcu. To si mogo dvigati, ja. To, gledaj. Kaj čer čapaš? Ti veš, da to mularija fura. A veš, da prehaja nazaj? Gor na Jesenicah to fant je nosio. Vidio sam. Meni zadno pride, sam rekao, mali izađi. A ti slišao daj komad čapac? Mi smo čapci. Ja. I kva reče Jesenice? Gubice. Kaj misliš? Bomber jakna, Črtasti, hlače. Plače. Trenerka. bele nogavice, gobica. Mi smo čapci. Ja, a zdaj v modi papče i bijele čarape, stari moj. Ej! Časi, kad si to imel, kad te niso ubili, stari. Katastrofa, človek boži. Prejšič sem bil z matko v VTC en model hod i pičko tako hodi, ves ponosan, navuko, stari do sem gor. I bele une čarape i natikače i on hod ves, kao ja imam pičko. I prvo mogu sam se zasmejat, i model gremim in se tako obrne, slišu me i me tako pogleda, kaj s tabo čoban, ti ne veš kakšna moda je dosta. Ne, jači su men teli, zima dec srce puca. Ja. A on će tkole gor i gune poletne štufe modela, gune odrezane. A sti fuker modela minus 10. Kaj s to generacijo dosta? Gležnji se vidio po zim, čo boži. Kukar mati reka, bolest izlazi iz gležnjev. Iz nogu. Iz gležnjev. Že jače su mi te punce, a veš? Mrska svino vleče top, gun popakvan i bunda od peta je ona grej. Kao nju one zebe, a razumiješ? Ja, ona je frajer. A pride autorazred kole, Skubi, koliko kil imaš? 150. 150, 149. Ne, 120, A ja sam 110. Znači, mi smo muškarci. Ja. Nad 100. Ja. Kva je on? Mala žival. Vi ste dobri za... Mali čupavitrni. Vi ste dobri za... Veverce, lega.
Gotov set zdaj. Gotov si. Nimaš za burek. A veš, zakaj ste vi dobri? Za tja, za Nadino, za Naželjezo. Od vas bi saj kaj se dobil. Aj sta, bude cesk se na babo uležem, ona more cvil. Ona more cvil. Pirgač ne! 20 kil, to samo daš roke pa noge. I umiri se. Prav, ne moram dihati. To je to. Gdje si zamislil ti njega da spleza na eno tako? Orang baba. 80 kil, 85. Ona mene odpihne dol sebe. Gdje si zamislil to? I da on mora te noge držati. A tko butinja, veš? Alo, poslušajte, jaz sem Japanac, finomehanika. Pri meni je samo kvaliteta, ekspertizem, natančnost in efektivnost. Jaz nisem kaj vi, da tisto energijo trošite vse naokoli, da se ne imate velike zgube. To primeš babo, ja oro njo njivo. On dok njo prime, on zgubi pol energije in gasne. Jaz to fino primam, uvalim, odradim posao i odim. Koliko oni tvoji prav, ja uvalim njega i suknju i sve. A ne ližem ko bombon. Hej, jaz sem vosak pripravil. Dej, ne boš mi ti delo nač. Boš. Vidiš to? Ojoj, sve culo. Ale, kva ti je naredil budala? Ne, no, ne boš. Dej, no, sve Ne bo, ne. On mi bo delo, kaj s tabo? Daj, da se me naučil prešiš, no. Neč ti naučil on tebe, nisem jaz nič gledal. Pej. Dej, no. Ne bom. Dej ti mu dej. Dej počakaj da ustrižem človeka. Dej da mu dam noto. Dej ne prehitevaj sekcije, no. Ampak jaz mu dam. Ne boš mi dal ti nič. Jaz mu bom dal. Ti mu ga pojedej, ka pa ne mra. Ja, i tako od odzadi ne boš niti videl frizure. To so ti refleksi mrtvega konja i on jebe. Valda? I on jebe. Smo On refleks. ve da ima mašino na glavi. On ne more trzat. Ja. Pizda. Sandino, ta star, ti si sijo veš koliko. Nisem tu. O, nisi toliko, lej. Načrnem se saj kaj vid. Lega. Sad da Lej, stran, no. Ej, no da Če pokažem. me šiša čovjek, no, lej. Daj, Dino! Ej, na, lej, klejo pržgeš, klejo gasneš, ka se približa, ti sam zek. A brade tu delaš? Šišam, brijem zube vadim. Prihaja trenutek, ko se niješ nič dlak. Kam mi ga boš prvo dal? Pa ne, ti Sam šmej dal zamir. to v nos, kaj da jaz to vdahnem, ne moram. Vdahni duboko. Ej, model, spoh nimaš dlak nobenih. Kaj se sekiraš? Jebi se ti či. Pizdo ma surlo, daj Evo, čekaj. vali to noter. Oni je. Daj vake Pej roke! stran. Čukone! Puzdaj to tako, ne diraj. Evo, mi boš tu to drugo dal, takoj. Ja, takoj. 5 Moram, minut. stari, Daj pa. 5 minut, pa čez usta dihi. Davču se Pa budal. ne, no, pusto, čez Ne usta. bo ti nič, Kaj daj ti je? to roko No, dol. daj kar živčo, ko ti je? Čakaj. Daj, drž me za Vidi roko, se, bo lej. lažje, drž me. A mu namažem še obrvi. Ne, Hani, evo te. Daj, ne, živčo, jaz sem mislil, da se Vidimo še zabava. tega Freddy Millerja dava stran. Čakaj sem da preverim, kakšne so. Lega, pusto. Ušesa tudi ko namažem, da Ne. sem to premislil. Ja. Ja, če nima nobenih dlak. No, pustimo nož, tole bo zdaj za njega prvič. Veš, da mu nedolžnost vzemam. Ne, bušimo ga gangbang. Kurva te razbavaj. Zakva? Bod vesel, kako je dihanje? Super gre, hvala. Vdihan čez nos. Ko bo zdaj zgoda, spremo. Vse. Aloh, jaz prosim. Ej, oj, gledaj. Dej jaz majkiti. Ne, ne boš. Dej, aloh. Ne, Ne. Ti eno jaz eno. Ne, Dej no. udaril te bom. Pa ne me udarjati, no, skupaj bomo nekaj. A taki smo je, prijatelji. to. Jebot, viš, lega. Poglej v kamero, kako se počutite? Kako se počutite? Še enkrat moš, ni dobro. Boš pogledal, zdaj greva. Jebote, kje še stari? Daj zdaj dihaj skozi. Zdaj bom šesa. No, gram bil, gre garant not. Ne vem, daj da probam. A se kaj zasuzijo? Nima čupa, brez veze. Ko imaš ti srečo, šesa bolijo. Si videl? Kako je vesel? O, model. Kakšna izkušnja je bila čupanje nosa? Zajebo me malo, ampak dober. A je bila sam psiha, ne? Nisem pričakoval, da bo potegnil. To mu je fura. Probaj se sam potegnat, pa da te vidim poj koliko skrabar. Jaz ne vem, kako vi to spomnite. Narediš doma čupo in greš v švaleracijo. In zdaj tebe švalerka takole skuštra.
Vzameš lepo češelj, glavnik, ne, pa se počišljaš. In pričeska spet stoji. Kaj se bo zaljubil sam vase, kako se ne more nekaj smejati. Lega. Lega, kako se keseri, lega. Tole imam za posebne priložnosti, tole je lak iz Turčije. Ver si ga zrihta, to je to. Si zadovoljen? Sem, nos mi vibrira, super je. Ok, zdaj pa prišel profesionalec, z mano boš imel malo več dela oziroma manj. To, kar imate v glavi, vam noben ne more vzeti. Več znaš, več veljaš. Učimo se cel življenje, umremo pa glupi. Ankol človek vsega ne more vedeti. Lega Skubi vzad vegetira, procesira. Skubi, kdaj ti me naredi en gratis auspuh za S2000 zelo puto, za YouTube? Kaj mislite, spodaj komentar napišite, ali bi moral Skubi gratis narediti auspuh za S2000 zelo puto? Kar razmišljam. Ne, kaj da jaz Dinota postrižem, frizura po moji izbiri, en mesec moš nositi frizuro, ker te bom jaz postrigel. Ti daš mu Ti avspuh. naredim džabe auspuh. Evo, jaz sem za. Evo, Oh my god. Evo. Zelo puto, evo izziv. zelo puto. Ja, zelo puto. Tazga, da je tih, Ja, da, zdaj tih, pa ja. pritisne pa da Ja, je. pritisnimo tudi, ja. Može. Aj. Dil, šišaj sad odmah. Ne, veš stran. Kaj je tamo? Kdo je zdaj reva? Kdo je reva zdaj? Ti znaš, da me je kar mal zvil. Jaz Veš, kaj bi ti naredil? Po mojem bi vzel črto po sredini glave, pa bi vzel do nule, poslalo pa testo. Ronaldo bi mu naredil pod plač. A je nešto, če huda pizda. Ajde, en teden. Jaz si mislim, da bi takrat izklopil vsa socialna mreža doma. Dino, ja jebem in promenim ruku. A zdaj si še ladil. A zdaj si še ladil. Model je pa bruha. A zdaj si še ladil. Aj čez nos udaral. Čez nos je udaral. A jebite se, puni jebnjega. Lej, vse sem pošprical. Glej, ko je naredil človek. Fuck. Sa si rabil, Lightinga je rabila, to je prav una iz bužima varianta. Držal, ni šlo. Pa ne moraš take stvari govoriti, če neki pije. Pa sem jaz govoril, kaj? On je rekel. Pa ni, oj. Kva? A sem jaz govoril? Ja bo to še samo kar otvajla. A pa viš, pri meni saj treba dati konkretno maso. Niše. Lika svira, star. Kaj ti smeš pusjen? To je hujka nos, pa si oku. Nisem joko. Ja, staj. Stoj. The real man. Da mene nema, Vido se rodu 5 minut, ko se ne urangutan, 100%. da mene ni Old Spice bi propo. Dino je dokaz, da je človek nastal iz majmuna. To je čupaj! Ne čupaj! Tako sem z užitkom. Ja, lepo počas. Malo manj dela, pa malo več lepote, kurvarija. Pa ne? A to je malehan crn opaljen. To je to. Dino je to grde, ko gre v živalski vrt, 2 karte mora. Eno za not, eno za ven. Ne, za ven pa osebno. Ja! Oj! Kaj zdaj? Kaj Street Fighter? To je to, Elvedi. Elvedi, hvala ti za šišanje. Imel sem se fajn. Nasmejil sem se. Če rabite frizerja, spodaj imate link do njegovega Instagram profila. Tako da to je to, hvala lepa. Share, subscribe, pa tam, zvonček stisnete in... Doniraj.